Hello, Assalamualaikum. Nak panggil Cik ke Puan? Panggil cik je. Alright. Cik Izzah, dapat tahu berkenaan dengan Daya Ideas ni daripada mana? Daripada Thread. I see. So, download apps and then booking appointment lah. Ya, just nak tengok lah apa yang di-offer macam tu kan. Okay, alright. So, for the time being, ada kenal dengan mana-mana individual yang pernah dengan Daya Ideas ke? Tak ada. Alright, so basically saya present myself first lah. So I'm dietitian Amir Rahman, registered dietitian under KKM. But little bit about my background. Last time I was a police officer, but I already resigned. So yes, I use my degree back to activate my registration certificate in dietetics. So currently I'm dietitian lah. So for the time being saya dietitian part times, expert partner untuk Diet Ideas juga. Pada masa sama saya personal head consultant untuk somebody quite a billionaire tu, a Chinese Indonesian living in Sentosa Cove, Singapore. So basically currently saya tengah cuti lah. So nice to have you here. So Cik Izzah umur 27 tahun, betul? Ya, 27. Sebab tengok 1999 tu kan. Itulah. So basically same age with my wife lah. Okay. So I see just now your physical like normal one or quiet? Sebab saya tengok macam okay lah fizik apa ni BMI. Kalau saya tengok BMI, saya overweight sebab saya timbang tadi 64.2. So I think overweight. Saya punya tinggi di 157. I see, faham. Overweight sikit lah, apa ni, not quiet much kan. So Izzah base dekat mana negeri mana? Saya sekarang ni dekat Ceras Selangor. Saya asal Sabah. I see. So before this pernah start any diet or any idea on how to lose weight ke? How the instinct get in your mind to get involved with this? Yeah, thank you for asking. Actually, the first time I do diet, time 2020, my berat around this lah, 64, 63. And then PKP era tu saya buat calorie deficit lah. So I successfully achieve my target weight, which is 47. Okay, nice. 47. No, sorry, it's 48. And then saya start kerja, and after that dah naik balik berat tu. I see. Meaning throughout your journey masa you teenagers macam mana berat badan? Okay, normal ke atau overweight? Memang teenager saya memang kurus lah. I see. I think start from 24 until now saya dah naik berat macam tu. Start naik berat selepas study ke? Selepas habis study kan? Selepas saya start bekerja. My first job saya dah gain weight macam tu lah. Maksudnya selepas habis degree lah? Diploma. I see, faham. So, yeah. Alright. And then your base weight 48 macam tu. Tahun bila tu? Ya. Yelah 48, 50. Itu masa umur berapa? Masa dah start kerja ke? Itu time saya umur 22, 21, early 20s lah. I see, masa belajar lah. Masa belajar, and then betul, masa belajar. So for now, how long you already start kerja? Maksudnya sekarang pun you kerja sendiri ke atau dengan company? Dengan company.
saya start kerja around 23 tu still maintain. I think around 24, 25 tahun saya dah start macam macam tak jaga makan. Lepas tu saya try nak buat calorie deficit balik. Kadang tak konsisten macam Faham. tu. So, and then sekarang Miss dah bekerja berapa lama And for the time being macam stuck lah untuk diet tu dah quiet start macam tu. Ya. I think 2 tahun lebih kot macam start. Lepas tu um, weight tak berubah. Mesti still in the 60 some to 64. Tak pandai turun. Understand. And then how macam mana yang calorie deficit yang Miss buat tu Macam mana cara yang Miss buat tu? Okay. Sebab time tu PKP kan, so mostly dekat rumah, so temptation nak makan luar tu kurang. And then weekly saya only drink manis 1 kali. Saya buat cheat day lah. Faham. Minggu-minggu. Lepas tu kalau daily saya track ikut apps My Fitness Pal tu. Okay. Within 1,200 punya daily intake lah kalori. Saya memang timbang saya punya pemakanan time tu. Macam tu lah. Untuk berapa lama sustain tu? Macam tu? Setahun kot. Almost a year lah saya buat tu. Memang berjaya lah saya buat turun. Faham. Meaning from start tu berat berapa sampai ke 48 tu? Berapa kilo turun? Selama Saya start tu 63 kot. 63 ke 62. I see. 47. So, gila lah macam tu. Hebat lah tu kira. Betul, memang hebat. So during that time ada sulamkan dengan exercise ke? Ada buat any exercise? Exercise saya tak kerap sangat. Cuma kadang saya buat macam dance, exercise. Lepas tu chores je lah. Kerja rumah. Macam tu je lah. So maksudnya boleh kata hampir tak ada exercise tapi kawal makan saja berjaya lah. Ya, betul. Nice. For me to hear that also quite impressed sebab macam saya even yes saya personal head coach untuk billionaire tapi kadang the idea behind it saya kena notch people, so tak ada istilah marah. So sajalah saya kongsi pengalaman. So kalau tak ada istilah marah ni maksudnya kalau dia tak nak, kita kena ubah saya punya strategi instead of contoh kalau dia tak nak makan sayur, takkan saya nak paksa dia kan. So challenging lah untuk that's billionaire untuk dapat berat badan 1-2 kilo pun quite challenging, but that's the job lah kan, untuk notching without marah. Tapi you boleh in 1 year more than 10 kilo, that's a huge applause lah from me. So and then yelah, ini pun as you know Discovery Call, so basically saya pun tak berkongsi berkaitan pemakanan lah, saya cuma share plan apa ni untuk diet ideas boleh puan? Ya. Alright, saya explain sedikit lah. So let me share first. Let me share. So you can see my screen. Ya, can.